U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Царе Небесни, утешителю души истины, живите си се исполняй. Сокровище благих и жизни, подателю приди се, речи нечистine всяке скверни, спаси блаже души naše. Draga braćo, tema našeg večerašnjeg proučavanja biće 11. i 12. glava Evanđelja po Luci, ne cele, nego diferencijalni delovi koji nisu bili obuhvaćeni u evanđeljima koja smo ranije čitali. Evo već sam početak 11. glave po Luci daje nam molitvu Gospodnju ili Očenaš, koja je bila već data kod Mateja u 6. glavi. Tako da je nećemo ovoga puta ponovo izučiti, nego ćemo odmah preći na drugi deo od 5. stiha, odmah posle molitve Očenaš u 11. glavi po Luci nalazi se odeljak koji je samo kod Luke i koji je veoma dubok i slojevit po značenju, pa da ga pročitamo. Koji od vas ima prijatelja i otide mu u ponoći i reče mu, prijatelju, daj mi 3 hljeba uz zajam, jer mi dođe prijatelj s puta i nemam mu šta postaviti. A on iznutra, odgovarajući, da reče, ne uznemiruj me, već su vrata zatvorena, a djeca su moja sa mnom u postelji. I ne mogu ustati da ti dam. I kažem vam, ako i ne ustane da mu da zato što mu je prijatelj, ali za njegovo bezobrazno iskanje, ustaće i daće mu koliko treba. To je ta kratka priča od 4 stiha. Ovako, ako bismo gledali čisto spoljašnje, opisuje se nešto slično kao u onoj priči o udovici koja je dosuđivala nepravednom sudiji, da se upornošću u traženju može dobiti traženo pre nego neupornim i neubedljivim traženjem bez upornog ponavljanja zahteva. To bi bio neki savet veoma dobar koji se obično povezuje za priču o siromašnoj udovici koja je dosuđivala nepravednom sudiji, za ljude koji počinju da se mole Bogu, pa da bi im obe te priče i o nepravednom sudiji i ovde o traženju u ponoć kroz zatvorena vrata, lupanju, govore o tome da neko ko stane na put molitve, ko počne da se moli Bogu, ne treba da se razočara ako ne dobije odmah traženo, nego treba da nastavi i da bude ustrajan, uporan u tome svom moljenju Bogu. To je dakle onako naravoučenije na površinskom nivou analize ove priče iz 11. glave po Luci. Kod blaženog Teofilakta nalazimo međutim i dubinske slojeve, simboliku, na primer da ponoć označava ovde kraj života, kada ljudi žele da se pripreme za večni život i da bi se sjedinili sa Bogom posle završetka ovozemaljskog života, obraćaju se
Bogu, simbolički zahtev daj 3 hleba, dovodi se u vezu sa dogmatom o Svetoj Trojici, dakle, da se prilazi Bogu, traži se Bog, ako nije bio tražen ravnomerno tokom ranijeg života, da bar u ovom periodu ponoći, kada se već približava deljenje duše od tela, čovek stekne tu najzad dugo traženu i davno očekivanu i neophodnu svakome veru u Svetu Trojicu. A deca koja su već u postelji, to su svakako oni koji su na vreme ili koji su od mladosti bili na tom putu traženja i opštenja, traženja Svete Trojice i opštenja sa Bogom, i oni su već sa Bogom, pa onda ovaj odgovor koji dolazi iznutra kaže: moja su deca već sa mnom. A iznutra isto tako karakterističan je prilog za mesto koji se koristi iznutra, jer govori o mističkom aspektu Božijeg bića, koje nije spolja vidljivo, koje nije lako dokonati i koje se može pojmiti najčešće indirektno. Pa se zato ta mistika ovde tim terminom iznutra slikovito iskazuje. Što se tiče upornosti koju ovde ovaj prevodilac, koji se zove Vuk Karadžić, narodnim terminom bezobrazno u 8. stihu izražava, malo je taj termin etimološki je ovde neprikladan, ali s obzirom da je Karadžić tvorac srpskog književnog jezika na bazi narodnog jezika, onda svakako razumemo šta je imao u vidu i upravo onu upornost o kojoj sam ja malo pregovorio, koja je neophodno propratno stanje molitve, uporne molitve koja ima veću šansu da bude uslišana. To treba da bude strpljenje u molitvi i onoj molitvi koja se u jednom danu ili u jednom času izgovara, da ne izgleda nekome da treba da sve to svoje molitveno pravilo završi za par minuta, nije neophodno. A i drugo, da ne misli, evo već je to činio nekoliko dana, pa sada treba da prekine. Jedno i drugo nisu odlike strpljenja, a strpljivo moljenje treba da bude strpljivo i u samom danu kada se obavlja i što se tiče dugih staza, takođe da se ne prekida. Drugo tumačenje daje čak Teofilakt, malo mu je bilo ovog jednoga koji je onako već dubinsko, udubljuje se dalje pa kaže da se takođe pod ponoći može razumeti i iskušenja koja dolaze, jer je iskušenje nešto što je vezano simbolički za mrak, nekako mračno vreme, neprijatno. I onda čovek koji se nalazi okružen iskušenjima obraća se Bogu i traži 3 hleba, to jest traži spasenje tela, duše i duha, 3 komponente koje se nalaze u svetotačkoj literaturi kod čoveka. I sad se postavlja onda pitanje, ako se obraća Bogu, ako je Bog taj komšija ili prijatelj koji je unutra sa decom, a ko je onda onaj prijatelj koji je došao kod tražioca
sa puta i koji treba da s njim zajedno deli taj hleb. Pa i jedno i drugo se u ovoj verziji, u ovoj drugoj realizaciji simboličkoj, jedno i drugo se odnose na Boga. U onom prvom slučaju Bog koji dolazi u goste neočekivano i nema sa čime da ga posluži čovek, to je Bog koji je čoveku ta iskušenja poslao ili koji po čijem dopuštenju su ta iskušenja čoveku došla, a onda on se onda obraća Bogu i u ovoj drugoj realizaciji moleći se Bogu. Dakle, onaj prvi prijatelj je neko ko je doneo iskušenje, a ovaj drugi to je taj koji će bez čije pomoći će biti teško to iskušenje prevazići. U oba slučaja Bog. Tako da je ovde još teže shvatiti na ovaj način tumačenje. I sada pređimo dalje na 11. i 12. stih. Što se njih tiče, ono što imamo u 11. stihu već je bilo u ranijim evanđeljima. Koji je među vama otac u koga ako sin zaište hljeba da mu da kamen ili ako zaište ribe da mu da zmiju. To poređenje nije prvi put kod Luke. Međutim, kod Luke ovo poređenje ima 3 stepena, ne samo 2 stepenice. I treće je 12. stih koji je samo kod Luke. Ili ako zaište jaje da mu da skorpiju. Prema tome najpotpunije ova verzija je kod Luke, tročlana. I veoma je zanimljivo što sve 3 ove tražene jedinice, hleb, riba i jaje, imaju simboličku vrednost. Hleb naravno znamo da se koristi i u bogosluženju, da je to i pod vidom hleba se pričešćujemo u Svetoj crkvi. Zatim riba da je simbol Isusa Hrista, isto tako simbol tihovanja i simbol mnogoplodnosti. Sve te osobine su veoma važne u crkvi, i tihovanje i uvećavanje crkve brojčano, a isto tako i akronim simboliše Isusa Hrista u starogrčkom jeziku. Prva slova reči Ichthys, Isus Hristos, Sin Božji spasitelj. Prva slova ovih 5 grčkih reči daju reč koja znači riba u prevodu. I poslednje, ovo što je samo kod Luke, jaje. Jaje ovde simboliše pticu. To jest dobrodeteljnu dušu koja je sposobna da leti prema nebu, da se približava Bogu i dobija krila. To je to što traži vernik. Pored hleba i ribe traži i tu mogućnost da se uzdiže kao orao. Govorili smo da je orao jedan od simbola koji se povezuje za evanđeliste zbog visine bogoslovskog poznanja, poleta i viđenja, tako i svaki koji nešto traži od Boga, traži u izvesnom smislu jaje, odnosno želi da postane ptica i da se vine u nebesa, približi Bogu i vidi odozgo ono što se ne vidi bez Božijeg dara ptičjega vida i letenja. Pogledajmo sada u drugoj polovini 11. glave, ima fariseje odličava Gospod. To je tema koja se sretala kod Mateja i u 15. glavi i u 23. i često je kod svih evanđelista. Nećemo se ovde zadržavati jer ima dosta elemenata koji su već se čuli
kod Mateja. Međutim, ima jedan nov stih, to je 38. Fariseji se začudi kad vidje da se najprije ne umi prije objeda. To jest, tamo u Mateju u 15. glavi imali smo da su fariseji pitali Hrista zašto tvoji učenici ne peru ruke pre jela, a on je onda odgovarao nešto. Međutim, ovde je malo drugačija formulacija, nije pitanje postavljeno zašto učenici, nego direktno piše da sam Hristos nije oprao ruke pre jela, iako je bio pozvan, to kaže prethodni stih, da je taj farisej Hrista pozvao da kod njega ruča. I iako je bio pozvan, nije oprao ruke, mada je svakako znao da fariseji to obavezno čine. Ja sam govorio o tome kada je bilo reči o pitanju u 15. glavi Mateja zašto tvoji učenici ne peru ruke pre jela, da to nije biblijska zapovest iz Petoknjižja, nego da je u pitanju nešto što je kasnije zapisano pod imenom Talmud, to jest usmeno predanje u ono vreme koje su držali fariseji, da se mora jesti hleb opranih ruku, a vjerovatno da je Hristos znao da oni to će mu zameriti, ali ipak nije pošao da obavlja po njihovom predanju i isprovocirao je na izvestan način ovu primedbu koja je ovde bila direktno njemu upućena, ne kao neka generalna zašto tvoji učenici, nego direktno njemu upućena primedba. Hristos je odgovorio, sad vi fariseji s polja čistite čašu iz dijelu, a iznutra vam je puno grabeža i zlobe. Nije li onaj načinio i iznutra koji je s polja načinio? To jest on je njima iskoristio tu njihovu primedbu oko neopranih ruku da bi ih obličavao i kritikovao da, kako ih je često nazivao licemeri, da se pridržavaju radije forme nego sadržine verskoga delovanja. I sada najzad pođemo na 12. glavu u kojoj je od posebnog značaja, iako ne jako dugačka, priča o bezumnom bogatašu. Ona ima uvod. Taj uvod je od 13. stiha. Reče mu pak neki iz naroda, učitelju, reci bratu mojemu da podijeli sa mnom dostojanje. A on mu reče, čovječe, ko je mene postavio sudijom ili kmetom nad vama? Dakle, tu vidimo nešto veoma karakteristično za prvu polovinu 20. veka, a to je revolucionarno razmišljanje. To je upravo ova ideja koja se pojavila u revolucijama, pa pojavila se ona svakako i u Francuskoj revoluciji, još krajem 18. veka, a u Ruskoj revoluciji je dostigla vrhunac, pa se onda dokotrajala i do Srbije, gdje nije, srećom, toliko razornog rezultata imala. A to je ova ideja da ako neko ima, treba da podeli sa ovim drugim. Ne piše ovde da taj drugi nema. Imaju obojica svoje, svako svoje. Ali piše samo da ovaj jedan od te dvojice traži od učitelja da kaže bratu da podeli s njim imanje. Sad ovde
uzmimo da to ne moraju biti rođena braća i da taj učitelj može biti svakako i nekakav komunistički vođa. Pa da se ovde time proročki govori o učesniku komunističkog bunta ili meteža koji uz pomoć komunističkih vođa hoće da oduzme od drugog čoveka tuđe imanje, jer taj drugi čovek treba da podeli imanje sa ovim prvim čovekom, za koga ne piše da nema imanje. To je veoma karakterističan psihološki portret delatnika komunizma, da su tuđu imovinu rekvestrirali, nacionalizovali, konfiskovali, kako se to sve nije zvalo, i zatim davali svojim ljudima. Mome su dedi ponudili u Smederevu, kada je tamo streljano mnogo ljotićevaca, pa je ostalo praznih kuća. Ponudili su mu jednu od tih kuća, jer su ga smatrali svojim, iako nije bio član komunističke partije, ali je bio izbeglica iz nezavisne države Hrvatske, pa kao stradao, pa su mu to ponudili, ali je on odbio i rekao mi je da on neće tuđe. Ali neki nisu odbili, pa eto tako ovde se radi o tima koji nisu odbijali tuđe. I tu onda kaže Hristos, niko ne živi onijem što je suviše bogat. Odnosno, dugovečnost zavisi od bogatstva. To je još veoma važna mudrost, to važi i za ove komuniste koji su hteli da svi budu bogati, a da se od bogatih oduzme ono što imaju, da bi bili bogati, što je naravno nemoguće, jer ako se od bogataša njihovo bogatstvo oduzme, neko se obogati, znamo, prosto je to aritmetika, nemoguće od jednog bogatstva da se svi obogate, a čak i kad bi se moglo umnožiti automatski da se svi oni koji ga oduzmu obogate, onda onaj kome je bilo oduzeto neće više biti bogat, pa svejedno neće se biti bogat. Ali ostavimo tu aritmetiku jer je vulgarna, nego znamo kako su kasnije, pogotovo u Rusiji, komunisti prošli. Što je bio viši, istaknutiji komunista, sve je imao veće šanse da postrada u Staljinovim čistkama. I prilazimo sada poslednjoj temi našeg današnjeg proučavanja, a to je sama ova priča o bezumnom bogatašu od 16. do 20. stiha. Ima svega 5 stihova. U jednoga bogatog čovjeka rodi njiva. I mišljaše u sebi govoreći, šta ću učiniti? Evo nam prvi znak pitanja ili znak uzvika do koga smo došli ovde čitajući. On sebi postavlja pitanje, isto ono pitanje koje postavlja najveći siromah. Najveći siromah kaže, nemam ništa, nemam ni odelo, ni hranu, ni krov nad glavom, šta da radim? A ovde ovaj bogataš, kome je baš to bila rodna godina, postavlja isto pitanje, 100% isto, šta da radim? To je umesto da se raduje Božijem poklonu, blagoslovu, kod njega to izaziva nemir. Često to kažu da siromašan nema za šta da brine, pa da je bezbrižniji, ali evo ovde i Evanđelje govori nam u tom smislu, da je on našao samo povod da se zabrine. Sledeće što on kaže,
nemam što sabrati svoje ljetine. Ostavimo ovo, sabrati svoje ljetine, ambar nema, u stvari ima svakako, ali puno već. Nego je važno ovaj glagol nemam. To jest, opet on kaže isto ono što bi rekao i siromah, šta ću činiti jer nemam, pošto siromah nema ništa, pa kaže šta da radim nemam. A tako i ovaj, šta da radim nemam, iako ovaj ima. I to ima mnogo. Ali što više ima, sve mu se više čini da nema. Da li je to tačno ili nije tačno, ali neki misle da što je čovjek bogatiji, da je utoliko škrtiji. Možda i to nije tačno, ali u svakom slučaju ovde piše to što smo čuli. Kaže dalje, reče, evo šta ću činiti. Pokvarit ću žitnice svoje i načinit ću veće. I onda ću sabrati sva svoja žita i dobro svoje. Tu prvo počnemo od ovoga kvarenja. On hoće da skrši svoje ambare, pa da načini veći. A kako će da ih skrši kad su puni i zašto je hoće da ih krši pre nego što je sagradio veće pored? Svakako je bilo mesta pored za građenje. Čim je toliko bogat, mora imati i slobodno zemljište. Ali ovde on opet proročki predskazuje još jedan važan princip komunističke revolucije. Opet predskazuje 20. vek. A to je da komunistički vođi žele da unište stari svet da bi sagradili novi. I u tom rušenju starog sveta, opet počeo od francuske revolucije, u velikoj meri uspevaju. Nanose velika razaranja i materijalnog i duhovnog reda. A zatim u stvaranju novog sveta uspevaju manje. Mada u Francuskoj manje nego u Rusiji. U Francuskoj je posle te revolucije iz 18. veka i proglasa republike i stvaranje nove Francuske bila restauracija u 19. veku. Ponovo je stvorena monarhija, čak dva tipa, i kraljevina i carevina. Carevina imala opet ne jedan navrat, nego čak u 3 navrata je stvarana. Kraljevina je postojala 2 različite grane dinastije Burbona, koje su jedna drugu smenile 1830. I sve to je bio u izvesnom smislu produžetak starog sveta. Dok u Rusiji toga nije bilo, ništa slično. U Rusiji, kako su revolucioneri počeli da uništavaju staru Rusiju, ili Rusiju, možemo reći čak bez onog prideva, tako nisu na njeno mesto uspeli da sagrade novu. Sagradili su jednu državu bez imena, koja je trajala 70 godina, Sovjetski savez, bez geografske odrednice, pa evo sada obnavlja se po mrvicama koliko se može, ali u svakom slučaju to je tipičan primjer ovoga kvarenja žitnica pre nego što je bilo šta veće ili bolje napravljeno. Zatim, kaže ovaj bogataš, naziva ova žita i ovo sve dobro svojim. Kaže, pokvareću žitnice svoje i sabraću svoja žita i dobro svoje. 3 puta ponavlja prisvojni pridev. Dakle, on trostruko negira da mu je sve to Bog dao. Da mu je sve bogatstvo i sve što ima, i kad se obogatio i ove godine kad mu je bila rodna godina, da mu je sve to Bog dao. Ne, on pripisuje svome sopstvenome uticaju ili zasluzi svojoj da je to sve njegovo,
i naziva to isključivo svojim. Mada nije mnogo vredan, koliko vidimo iz sljedećeg stiha. Kazat ću duši svojoj, dušo imaš mnogo imanje, na mnogo godina počivaj. Znači, drugi su za njega radili, eksploatisao je radnike i seljake, kmetove, a on nije bio mnogo vredan, čim kaže svojoj duši da počiva na mnogo godina. Odakle mu ideja da će na mnogo godina da počiva kada čovjek ne vidi svoju budućnost i ne zna koliko će godina moći da se služi materijalnim dobrima. Uz to dodaje jedi, pi i veseli se. Ovo veseli se može se tumačiti svakako i kao nekakva aluzija na razvrat, pošto obično razvrat pojavljuje u kontekstu sa opijanjem i prijedanjem. I posljednje iz ove priče, 20. stih, Bog mu reče, bezumniče. Zašto se zove priča o bezumnom bogatašu? Jer evo sam Bog je nazvao tog čoveka bezumnikom. Zašto? Objašnjava, ovu noć uzeće dušu tvoju od tebe, a što si pripravio, čije će biti. Sad ovdje pogledajmo ovaj glagol uzeće. Kada pravednik umire, on predaje dušu Bogu i sjedinjuje se s njim na blagodatan i miran način, a kada umire grešnik, onda njemu anđeli smrti silom iščupavaju dušu, oduzimaju mu, pošto on nije spreman da se sa Bogom sjedinjuje, jer je pripremio sebi na mnogo godina da počiva, jede, pije i veseli se. I najzad rezimira se 21. stihom, tako biva onome koji sebi teče blago, a ne bogati se u Boga. Dakle, nama svima uputstvo da ako se mislimo bogatiti, da je najvažnije da to činimo u Boga. Kako je to bogaćenje Boga? Pa svakako dobrim delima, molitvom, uzdržavanjem, ljubavlju prema Bogu i bližnjem. Eto, ja toliko imam za danas, pa moderatore, ako su isključeni mikrofoni, možete uključiti svima. Možda neko želi da se uključi u razgovor. Oče, imao bi ja da podelim nešto. Nije to sad neko pitanje, nego više da se nadovežem na ovu priču o bogatašu. Kad sam bio u Hilandaru pre 2 godine, završili smo večeru i sad tamo su ispred trpezarije stajali monasi i prišao sam ja, ili meni prišao jedan monak koji je inače iz Velike Remete, koji je tu došao i on je pčelar, bavi se time i ima neke košnice koje održava na Hilandaru i dao mi jednu pouku najbolju koju sam ikad dobio i koja mi uvijek provejava od tada na vamo, pa je provejala i sada. Ja sam ga pitao koliko daje jedna ta košnica ili to društvo, koliko daje meda. I on me pogledao i rekao je, šta si ti, pčelar ili medar? I to je bio kraj razgovora. Prvo postavljate prazna pitanja iz puke radoznalosti, a drugo ova dva smisla, da li ste pčelar ili medar, samo jedete ili radite. Da, odlično. Imaćemo na umu. Da li ima još neko nešto? Pa mene ova priča o bezumnom bogatašu opet vraća na to pitanje svojine i u stvari na one reči Hristove, ostavite sve i pođite za mnom. Jer ovaj bogataš on i dušu smatra za svojinu, zato mora da mu se uzme. Da, ali što se svojine tiče, tu zato imamo ovo uvodno koje smo čitali, gde je
loš čovek rekao, učitelju, reci bratu mojemu da podijeli sa mnom dostojanje. Znači, odgovara mu učitelj, ko je mene postavio sudijom ili kmetom nad vama, što znači da ne želi da oduzima imovinu u isto vreme. Tu imaju dva principa. Jedno je princip koji je danas na zapadu živ, a svakako da je iz ovoga izveden neotuđivosti privatne imovine. A drugo je da ona opet ne treba da bude luksuz. A tu je teško naći srednji put, ali je to upravo naša obaveza da nismo dužni da se lišavamo imovine, ali niti smemo da padamo u luksuz. Ali možemo je, dobrovoljno se možemo lišavati. Dobrovoljno. Kao što je taj monah na Svetoj gori se lišio meda, pa je postao monah. Još neko? Dostojni se koji smo blaži Tja Bogorodice, koji smo blaženi premije poročne Mater Boga našeg očistnežu krvima, slavnišu bezsvenje Serafim, bezslenija Bogoslova Rošu i sučuju Bogorodicu Tja, veličajem. Hvala na pažnji, Bog da blagoslovi. Zbogom. Hvala.